Banyaknya. Tolong diatur tempatnya. Guru ngaboy dah, Bapak Guru, ada mang guru nak nih, ngaboy masuk musikon. Pak Guru, dia kesana mang, dia kesana. Konfirmasi, dah kalau nomor 2. Kalau nomor 2 tuh kita rutung warni Zolma, oleh son hasil jadi. Perpustakaan umur ada Sitarutung BDM Perusda Rekanan menyelesaikan Mutauru Pertemas Rasa Stok itu Dinas Kesehatan Pertemas Sekwan Perpustakaan umur ada Sitarutung BDM Perusda. Ya, peralatan nomor kursi kali kak di sini. Terus kalau kesana kita tidak. Sopir Bentley udah urung proses Sojo. Masih kurang mana sama dia. Disini kita dua ini nggak jauh. So kita harus maka empat. Kedua dia jauh. So kita. Dia mula amanami Oroi, eko nih, eko oroi. Tolong pemerintah di Kabupaten Tapanuli. Dia orang munamang kekapalan halarat rohani tidak usaha pemuna tu desa ada jauh. Padahal halarat rohani ama song Bupati Pahabilo Ulos Jakarta 5 bulan ada takas toh botohami kamu nado nama buaton masyarakat dapat utara tumuan latio buat babaga nawabak amang suksong nite songon sidualani tuhamuna songon kenangan tuangat Bupati asang dia malas rohani badamuna las marohani tordimuna
Saya juga jangan nama lau mabato tapan uditarau asang giat horas laka masyarakat sudah horas sudah dasar pemerintah di tapan uditara las marohamuna bang lau majalo ulos bulang-bulang on asa agia bulang-bulang najaga ron diamuna amanami bupati songanina hata siang tadi mau lihat ya. Jadi langsung di mana siang kami disok kami aman lain siang ruas di HKBP air raja nanti lupa tonga-tonga di nama ningot kami aman di partisipasi di damang mempertimbangi doa kami akan ada bulan 61 kakak sona berani aman dan kita juga perohan kami di haruloni aman bison Masalah rohaman mabingi barilai di partisinya pasinyaman merita bantuan ng pinasahan mo tohani nung atong kakasbe upatu pahami amang ima HKBP na dilumba tong atongaw isalani atas nama HKBP air jalumba tong atonga mandok hami amang dan adong nabuhi pasahaton namin di atas lima oleh ate mula ate udang mamang sanggiyam ma dua kali kinanain roh merdala pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara manar apa aman di hamiak ruas ni huriana adong dia rajau song ni manang hami noai lumogi khusus HKBP rajau takas di bereng aman nei alamasa di dua ruas na jadi partisipasi siap hami numan yang uhawe kami alai masa yang perkara itu akan kinanain roh nabu ya aman manai lihon tua katikina naik roh pos rohanam ya mang asang dia niat tung sinogon unang gabe songonon berbagai roti tasong lima pangidon nami ya mang lasong ni dang lu baham itong madokon tua anak ni hurian tak HKBP namar tu keleho padumuhon pangidon nami itu damang lima amang lam tagon lam tuligan nama amang padalanan niat kaparngoluon lam tudingkan nama amang kadalan niaka kedudukan tu akan dikenai roh marbisuk kamu nakai nak penihurian tak horas kami saluhut na ruas jemaat na adong yang rajau olah khusus pehami no yang disona kamang dongan nami jemaat na adong di air rajau ala nama siala hondo di tikion sadati kimai na rohanami on pasahaton hamalaton rohanami tu amang bupati songlinang tu amang lam tagon jadi apa memang mana soal dia beban kada nah bui pasahaton nami amang unang malah dihafal nak ala itu atan abasa ima pasahaton pasu-pasuna doa pangarmotion na to hamuna to akatikina nangro soal ini mamang sidoron nami Dapura jahonom dapale jahao Dia amang bupati bisa terhubungan boleh ada maksud dulu pasal kami zona mang dan kami kesepakatan dihadirkan masyarakat Indonesia air kerajaan soal amang usul rabu ibu bupati kami perjulu sambungan pengaspalan di Dusun Pea sepanjang kira-kira 700 meter. 2. Pembuatan sarana air bersih, sekrip air minum, Dusun Luban Tonga-Tonga. 3. Pemasangan terapau baru, sekrip sambungan listrik di Dusun Topi Binanga. Nah amang nabui permohonan kami di bangsa Tikion. Mudah-mudahan Dewan Bapak Bupati dan Ibu bisa rombongan pajuan nadon bui di harohon hakka pimpinan kami. Mulia ke mama. Dari Magino kami hormat tu anak bupati beserta rombongan
Pertanyaan saromang aman kujulu asa tapuk kau nonton. Walau dek endok dek lo mana? Kosong mari. Anu dek gimana? Ya mu amat padalami. Amanu mari sok kami pada potkon amat Bupati ta narong kita Bandung Utaraun. Naing romahan pada potkon nasida. Pasahatot pulang-pulang ke nazagar tu nasida. Asal tubuh nazagar dipimpinan ni amat Bupati ta Bandung Utaraun. Baik dalam ma godang jagar-jagari. Asal orang kotokan amat Bupati. Baik dalam ma. Mau lihat deh. Tolong dibantu. Jadi di Hamomang Raja inang sore pada atas izin Pak Bupati mau lihat tema di pasahat Pak Bupati itu Hamuna di Ulus Nagajang si Barong Rabu Nabila Hamuna tung marlumur doton dinasida jelas noranasida sayang giat mamarhite uluson Pahitiamon kutu hatta asa mantak demo songon ajian mas batulu songon dalan yur masudi akal-akal Pak Bupati na mga lugahon pembangunan di Kabupaten Utara bersama-sama dohot masyarakatna Raja doha momang sori pada doha mo inang napasapon ulus nagajang tunasida nang dohot tu amang utong KPU dison nasida beraja do nada naman jaroy nahompar tu adat dohot na pinuk kanyawata raja oputa julu-julu tubuh pasaton dari tomo dikion tu songon dia be enggam ma rohamo songon lima siapa Bupati musik los mayus ma hita kes kali
Papa Hoho. Horas. Mauliate te puji tuata ala doktong di bagasan nai pasok kita sade tikyon. Perjolo minta maaf ala di kesehatan nami na orang pas terganggu. Ala ni dang boy hami marsuara natakas suaksongoni pengiduan ni protokol mabain sede ayat lagu alayan non boy mara burumuna mangadeo cada ayat sa bersiapok kamu hian macailah seruan nami dia kadamang do dainang di perpunguat taon uberi kami ria reta hamuna sudi macakon aroronam song perhubes sami ditanya kok kamu dibuat kamu ditanya muna didukuk kamu gabi boy hami menguduti pakubasion nami di periode na berdua honon alani mauliate ma dia kadamang do deina macai toho nakining songon na pinatol hasni amang pedida perbedaan dingoluan terus dodong perbedaan jala ido na abadi perbedaan akan selalu ada masalah akan selalu ada selama kita hidup masalah akan selalu datang dan pergi perbedaan akan selalu ada boeno pulik-pulik pandohan pulik politik pulik perbalohan pulik pilihan alai unang alani perbedaan kaya biarong dihida perbulat-bulatan kaya biarong perbedaan kaya biarong perguturan ikon sada hida songod dayo naik asa unang berdua songod dayo tua holan di bagasan sada ni rohanu hida boy mabangun naik rajaon unang arong biak ka perbulat-bulatan unang arong biak ka perguturan susah hida menoni gudang ko hubulus sami akaluat nasa yarong aka perguturan perbedaan neberu be arong di muara perguturan hola nalani masih hosomat atean iboto kadamang do deinang do sampai terhurung manuai ngarong 15 tahun arong 20 tahun asirak kunek kucapuri do nianon unang diuhum rakyat tu sampai berpuluh-puluh tahun aledang boyau macapuri i hola nalani masih hosoman tubuh do isi kalate elat idok saya rong dobe di sini mengaku narong aka uti-utian narong meyakini narong bigu gajang do kalan nasing narong bigu gajang di Portibio molo toho arong bigu gajang alang gota pakai bigu gajang on gebi bitinju asa juara tinju dunia sana rejo hita orang makabur saya itu hanido molo tung adok pidiakan asalpu adong hagaoran adong perbedaan salpu mai tujuan lolong mata pariah asiro aku memering neng nasi tangkor di muara atau luweli ausani nang marama be akadek denak disi olanina nama atu si ami do borumuna pigeheli ami tu si mangaliam mangan mangaliam pengurupion meile do hamian nomolo di hutan di si metu aku arong musi akana si songonon sobakku dia kadamang do deina jelei do hubarani horro tu raja majoy taniku
do mata camat do kepala desa naing buyau ni apa sahat totona tua kadamang do deinang na itu doamu hami burumu gabi berhubes kita panulu tarau panaing manian udang arung akan nerudut beringon dia mata bupation udang arung akan berbulat-bulat dan udang arung akan berguturan dia kadamang do deinang sonaruk nakining olan di bagasan sedani rohanu hita bui mabamun bona pasogito os maru amu ya kadamang do dainak nang to katikina nang ro hami be songomburumuna hami ayat kamu tu hami amanah au be pertanggung jawab ponok kudoon lau mandulu hamu akan tuaku lau manikir hamuna na budaya sampai marporngi kami duda julu na baru marporngi di pertengahan di simar salau on sudi ala ni sihon ni rohanami do naik pajupang buhi hami do takadamang do dainan alai alani i bangiduan nami sede mahita molo sede saunari naik manyan tua ketikina nang ro lambar sede hita sabui da bangun bona pasukiton martoba pasukiton tu sede osrohanami dia kebangi dua tanakin au dang apala saya berjanji alai paturiok kudu terlobi akadalan semua pinangido munai ai jalan adalah uratna di perekonomian nenna enang saya dijuju amat bupati kita mangula arong perbuai di haumata anggu subuh tak keluar ho mari suang doy alani amang yakka bangi dua tanak kining osmaro amuna sodo kami nongakku kepala dinas dulun naman non surpion naman non dungi pasaton naman non tuhami tu bupatita nakibetulan borumuna jadi mauliate ma pasahat tamu nak kining ulus siang huta siap tokoh masyarakat do siap kuria de menutup piarong partisipasi nami tu huriah KBB kewajiban kiro yamang lau pature-ture sudi huria narong di Kabupaten Tapanuli Utara alani mauliate mak pasahat tamu ulus tuhami songodalan di tangyang muna tu amat nomor 2 di bata asanggi ami dipergugui makubasi narikot di Kabupaten Tapanuli Utara mauliate majak kadamang do dainang dalam mauliate do tong nyaw namat tasilam takon gitu kapiu doon manangyakon independen do sabutullah alai songon buruna hami ditangyakon namat taon hami songon perhubes di Kabupaten Tapanuli Utara tahun naro tahunon selingkarahon dialakom mamusi pilkada di Sumatera Utara pilkada di kabupaten jadi tumarok pihak ke pilkada pemilihan so tumarok kita berbeda air amat tabadita perbedaan akan tetap ada ala unang alani kita berbeda tapi masugut isi nataluk gabi pemimpin di hina tapi ma pemimpita na puro rakyat tapi ma pemimpita na puro akabartani asabu hicat tidak sugut Tuhan pasal aku dia kadamang do dainang saya dipatulus Tuhan mak akan tasakabi dobe do katik kinanang ro oras mak demarede mai buate ido somazo saya berengka lulata baik parede ibu iya dengan hormat tamu dan ibu teh martoba Sohita
Baik, Mauliate. Wala ito mapasahan ko mo sudiak kahula-hula ko do naksoni at kaparibag ko butima. Oras. Jadi, jam masih pangan no? Kebetulan sa kamar terusan lagu na mate. Nahicay-cay kamu. Nahicay-cay. Nahicay-cay. Ilo, lupa ka na lupa. Papean cara lupa. Owasto. Lupa sudah siang roha. Ando tunggi. Masih hola, saya dan mulut kusi. Ulang kisah babe. Dunia bosota. Dengan membukakan anggot tunggi. Ikaw pikiran dulu. Lapan nomor 2 jadi on. Hido, alalan sa sahel sa kanon. Wala te kurang masalah yok kami tu. Nasa kau bate. Oh, dah bila David terpilih dia. Boruni kalipa parumai di patita Adung godang doa nasega di baik kora jaramila Mirip puana boru hapena ungina ina Oh Jamila Oh Jamila Oh Jamila David tampil dia Boruni kalipa parumai di patita Adung godang doa nasega di baik kora jaramila Mirip puana boru hapena ungina ina Oh Jamila Sambilu Kurma Aboyanga Jiwa itu Desa Oh Jamila Jamila Oh Jamila David tampil dia Boruni kalipa parumai di patita Adung godang doa nasega di baik kora jaramila Mirip puana boru hapena ungina ina Oh Jamila luar biasa memang bukan musik tak terlalu piala dunia pasangan Hilo sangat isu
voltea, y cada amor va a exhalar, bajo voltea. Hermana, hermana, hermana. Hola deh, sorry masuk. Orang, sakit balik mah tu, kali jatah, tak punya hajatan.